tukimenya kiatho gia karakarangangia tena mantu maingi tu makonenie na untwire bwa Muchuka. Kwa karibu sana twinambere kwa tukiwatanagira kwa ndarikigano na ida twina chio kengo twinambere kwa tukimenyaga mantu maingi makonenie na untwire. Karibu sana Kairi. Thank you. Bwega nonto bwa ukinya kiri studio chetu Kairi ugorobwe mundi kengo twinambere kwa tukiaragia mantu maingi mathatu makone na untwire bwetu. Kendi murithiri wa Meru TV kengo twiwa tukiambagirie bwega. Thank you Morori wa Meru TV. Wewe usothiriretie wibuntu kunde Tharaka Nithi County mbuge ngukethia muno tugugwata ugeni tukithie na mbere na kwaririria mauntu mauntwire muno ma Muchuka wigwe wiganirite ukithikiriria na ukienda kuria kiuria ukauria nikenda tugendania turi bamwe kagita ka tukwambiriria na tukithie na mbere nikenda tugendania turi bamwe na thank you muno makiria no twanegwe Baminas kungwata ugeni gukuringi nikenda tuthie na mbere na kuthoma mauntu wetu wa Muchuka. Bwega sana, thank you very much kinyano ntubo kinya kengo tuwa tukianagire kura ina kiatho na arantere Chechuka ndatigite ukiuga kina kinya nkunja matu. Anyway, kiatho gya Kariata, how was the turn up? Tongore baratu erigiriti ba kinyire na mantu makarakarangiata mbere ngene thank you mbuge kiatho nikiagwire na mbere ngicokagiria ngatho tontu kiatho kubua kiaina antu mama atumire kibua utikirotha kiatho ri wenka utinda ri wenka uga gikubua ona gititwa kiatho mbuge ni mbuga kiatho nikiagwire ni tontu bwa mbere ikundi iria cionthe twetite ikundi 11 ikundi kimwe gionka nikio kiaremererwo ni guca nakio ni twereirwe gitumi gia kiaremirwo ni guca indi ningi tukamenya bu tukarotha kendo nakio gigatuika gia gukinya ni kenda ikundi icio nthe tugeta ikabota gukinya njokerie ngatho muno antu mara matwambatirire ni kenda tubota ku tukwino tumithondeka ni kenda ebua negemegu yagemire muno mbere bururu ni njokeria ngatho on behalf ya gikundi kiria kiari host African Alena ni andi marungamiririte mbere tucokerie ngatho our area MP Patrick Munene uria ni twamwitite nikenda asa guturugurira kiatho kiu na ni aruthire shima au katurugurira wega na tu support muno bura twabutire kurungamirira ikundi iria ciacite njokerie ngatho nginyagia mumbunge wa Tharaka George Gitonga Murugara na kenie kinyirio muthenya onu wa kurugura na asa magwatanira na MP wa Chuka Pato kiatho ni kiu njokerie ngatho ona Professor Njoka na kenie kinyirie kiatho ni kiu na magwatanira bamwe ngicokagiria ngatho antu monthe mara matu supportire mara marungamite iteni Tatabitha Mbungu amakwendete kiagumanile ona Diana Mbuva na tu supportire na twakena urokwenda nake kwenda gite kiagumanile tocioka twa support ni antu wengi muno ma biashara matongoretwe ni Wiselink Foundation twa support nginyagia ni antu ma biashara ta 810 ni atu supportire Dr. Kamau ni atu supportire ni antu wengi muno matu supportire na raini yonthe ni makumea mama atu supportire njokerie ngatho ntukwino niyo ingi ya Kairi niyo ira twetite county government ya wa governor Muthomi Njoki kendo namo magasa gutubingira ona mo matatu linganthi ni atumire director wa Kacha bwana Savare ni asire gutubingira na asa tu support muno ona wa county assembly John Mbagu ona monthe ni masiri atongoria bakubi monthe mara twetite masa matu support wega na twakena ankinyagia ni twa supportirwe ni Legacy Hotel niyo ya na mukawa niyo ya rugaga nkunja matu na nkunja matu ni arugirwa neta ekaikara tumamirire ya thira tugikiatho ni kiabire muno ntunginya inywanji cia kunywa
ciari kuu nyingi muno guki gwaruirwe anotarara into cionthe iciarugitwo guti gintu gitariwa kithira na antu makenera muno ni makenire muno nto anuga ni twaina challenge twaina challenge ya tariu twaya ruthioni fora twayambiriria Friday na Saturday tariki 4 na 5 nake mwene nthi ya Kenya our president gwatikanirwo ntuku iria acite riu tio letwa requestirwe ni ndio na atongoria mamangi turo tutibati kuga tukirotha kiatho atongoria acite na tuona ni uma tio twa step down nikenda tume push next day na no tontonatu ni twendete mutongoria wa bururi our president Samuel Ruto ni tumwendete muno gitumi twagirwa anati katurungamie nikenda nati tuthie tukenanira bamwe na ntuma Tharaka-Nithi County magikenera mutongoria wa bururi atete wanati twigwe turibo nikenda twigwa buria gutwira na ntumara mega ni atwirire mauntu mega muno ma gututhondekera bururi ma kuthondeka nginya barabara na twigwa twakena muno ntu twasaga kuigwa tutasaga kuigwa tungiakarire na tukwina tutasaga kuigwa buria mauntu maria mega mutongoria wetu acite namo na ni gitumi twagire tuyo katuthi tukathikiririe uria akuga nigiria tukitago tutika antu makwiragwa ngene kiatho ni kiabuire muno guti muntu tatu support mara monde twetete tiga anini muno tukomia nindi na gato ko ndenu yenge magaza matu support bwega sana ndenu yenge matikarege gusa kutu support tondu ni makuona tutamaringa nthi na tongori mama tu support ne makenire muno nontu tutamaringa nthi ibwega ntikumenya kiatho kiu kingi bugakirutharikana maybe ikiamwanka kana kwe mtomba kwe akenda kuona bora untwire wa muchuka bwetha gwa bukarakari na maybe enda kumenya kiatho eke kabo gakirutha mwanka kana kabo gatumagire turi abo kwenda ukirutha kiatho giki kia Chuka Cultural Festival tutakiambiririe kithira tondu kono kiambiriria kurutha untu wina kioneki wina kioneki kia bura kwenda kurutha na tukiambiriria Chuka Cultural Festival twamiambiririe nuntu gukuria gintuire gietu riu na tutitigirira riu tugakiruthaga wa mwanka tondu giki kirai kiungano gia kairi kiambire kiai kia mwanka muthiru wa April giki nakio kirai kia April ono egwa baminas ni twiciritie gugicenjia tondu a challenge ya mbula ni twiciritie tugicoka nyuma kigucage kiri mweri wa kairi bara mendita musiana igucirira muno tutikwenda kurutha ciana iteku tondu muno ciana nicio tukwenda tuthoma riu kiatho kiu kenda mganekia nikiai kiega kwi kana kamwe gacire sasa kona minjiro ekiringwa riu kauria tiri kakimuti giki kinerima gikuringwa gikaruta kisauti kinene atia riu atamenya kamutunu umeraga wina erima tondu wambula itaka matuthoma kenda mamenya mutuyo na tumera muturia ugitagatire utemagwa na nikendo sawa na nikendo gerima nikendo thagintu tamwinjiro ene kimuti onire kikona shimo na kinatoa sauti kinapigwa riu ni tukwenda ciana ini na ninakenire muno nego kana gakiuru na mea ko kwina untu mwero makuthi makionaga na tondu tutai na time na tondu mbura nione aciokire yamba gutunyibanyibiria matha nyatha iria yauraga muno twacokaga tukathi kwiyuga matha makathira nigi tubangite riu tumicokie February inde ariua tondu gwetu naku ni kwa mbura inde turoge tumicokie February na tawithire wetu twendaga gutika Chuka Cultural Festival tondu nayo niyo yambiriretie niyo mulangoni wa gucona Tharaka-Nithi County utigene kambagiriria festivals tukambagiriria kuma mutongo kuma tutonyete Tharaka-Nithi ikambiriria tukathie tukathie mara tukenda maugire turawire tumibire February babatike bisabe na mburagirie kabenga antu maria engi na bonge na bu gutuntu tigitumi maundu monde mekarikaga mena gitumi tondu
le asensirie twamibira Saturday na Sunday tona takeka affect Sunday na anda le ure twaina stress tukione kodie Sunday mwanto maciokire makena tondu nio makorwa mari free leu matura leu mukatwa kuruthaga Sunday oneka tukageta utugaca ndiro riu tubangite ya 2026 tukamirutha Friday Saturday irekire Sunday tondu ntukoitha tondu mataba ogicuka ni kinoru kintoire ni kinoru tondu no kuona ndo na mateguchaka kwinuka na kwaura wetagira ndo mai kuwa makina gukiura ogu kintoire ni gikenu na tutipati gugita tupati gugikuria tupati kwambata na twinde o mwana kana muntu uria mukuru kana uriku na thirikari na atongoria monthe na ntuma biashara twambatane twinde nikenda tucokia giuntwire wetu na tugikuria nundu na kimantu mamengi menakio ni mantu maria mega magututethia ibwega. Maybe in activities iriko bwathie na mbere kwa bukiruthaga ndeni ya kiatho iki kia chuka muno mauntu ma twaruthire kiathoni giki kiabetukire ni buna kura kwina mauntu tutarutha nuntu ambura lakini muno ni twasire pamwe Tharaka Mara Tariku Tharaka Nithi County kutia antu matariku riu ni kwa inirwe nyimbo tukona bu nyimbo cia Mara cinagwa tukona bu cia chuka ikuinwa tukona bu cia Tharaka ikuinwa na untu wa makirie muno nyimbo ino cia karibu mwe ni luga cia chinchagia koguo ni kuonania Muchuka Mutharaka Mumara ni muntu uyu ni ta muntu umwe tondu nyimbo ikuinwa Tharaka ugacina tondu ni matamuzi monka machenjetie ikuinwa ni Mara ikainwa tondu nona tukithungira ku makina tukaina na tukagwatanira wega muno namo koguo ni twathomire about kuina tukamenya nyimbo ino ciainagwa ni mao na ciainagwa tari tamburi ni twathomire othamenya mburi yainagwa ni ciari muno na nthaka mathani maibwae thaira manogokete tugacoka tukamenya na mwinjiro wainagwa ni nthaka thaa ciao thaira mari free kuina magikenagia tugacoka twamenya authi yainagwa thaira gugutananwa twathie tukithoma wau na kwina gintu kingi rwimbo rwetagwa mweretho na u ainagwa thaira ntona momena ciatho bagukenanira na coka nona no abo kinya mwereno tugaga kwina ikundi citwa kamweretho nona reka rwemete rwimbo ni ruriko ure rwa gukenanira na nene cidiro na meciria kwa kamweretho gaka gakorobwa aumete rwimbo ni rwa mweretho riu agintu kiri gitumi kiao kia giatumaga rwimbo ruu ruinwa rwekari ugu mbuge ni twaciokire ni twathomire twabotaga kuthoma twacioka ni twaina rwimbo rwainagwa ni mwana muthaka muka mwana mwari agikethua ni nthaka kwina rwimbo rwainaga na kwina rwa thaira ati kumwenda kwina rwa kamwinira akimutenga kenda tigana na kwina rwa kamwinira agigituka kumwitikira kwa nyimbo cianjira imwe ya gukinyia message yari agukinyia message buria gukuruthwa bwega sana nontu bo murithira Meru TV maybe mbere tumagaruka kiri nderekino cia mbere gitumikire kumba kuokiraga antu kanokia nkali jantu kuina mbere kwa bagikagira untwire gitumikira ni nkiuga ni twikirire untwire wetu muno wa mbere untwire wetu tukawirumiriria bwekari mbere no uretaga antu mari bamwe na muntu ni emenyaga ariu na muntu ni amenyaga mwikarire na mitugo iria bati kwigua gikara tucoketie untwire wetu igatutethia muno mauntu mengi muno nginyagia tukamenya mibaka tukamenya ni gukorwo kwina mubaka wa mwana neve wa mwana na ngina ni gukorwo kwina mibaka na twacokia untwire muno ukanyibanyibia mauntu mamwe ta onui iwanda wa ino cia kurebia na ino mukwina utikaririkana thaa cia kuthie no mende mwe kwigua guteibua kurutha ugatuma uthio kanywe ndawa cia myandarati tondu tariu umuthi ni tukwaragia muno na ciana cietu cia kanitha uboro wa mwikarire ukethira tariu
ino thimu nicio riu tuciocete muno riu nicio tugutumira muno riu na ukegwa gutina thimu ino ukegwa tucoketie untuire wetu ukegwa kwina thaa nyingi muno tathaira torigu kana mwana wa grade 6 mwana wa grade 6 yena thimu na ni muciari umuguririte muciari tonu kakona mwana atikwenda mwana mutanga ikibage mbisi na thimu na mwana toyo wekibu mbisi na thimu endeteni ya tene kana gintuire gitu abate kwigwe karite ithaneswe akibewa tungono tu tukamutethia na bora muntu ekalaga ende nuko kwega muno tene weo nuko ekala bala ubewe ngono cia marimu ngatia indubu cia melanagia ukegusaka kauntu kega muno kenda kagwikala bala suswari no mewekala bala suswari no abana bwa kuthia gikupesagira indu agikupesagira mataro mbuge gintu ne kega muno tukagicokia ginya makanitha ni metu ukegwa gutina matigwa mena mauntu mengi makubunjiria antu tonto makegwa makweva discipline kimo marumiriria untwire tonto gukage nkinyagia ndabu antu makeuza mena ndabu na mena Anthony Mbega. Okay, bwega sana ngwetia bwega murithira wa Meru TV no ntubwa gutwa inambere kwegwa tugikinyaga tukainambere kwa tukimara kidogo lakini kwegwa tukerera ithagiria mantu maybe mwana wa mwari rira kubatira kuinambere kwegwa akigurawa nata wa karikangaga kiri mukari uyu wa Muchuka ko tukiguraya ni ukathira bambitane family za Kimathi twena Helen Muthoni ande ni studio ethina mbere kwegwa uri kiri Meru TV.